ancha munasqa wayqiykuna panaykuna allin p'unchay qankunawan kachun, kunan p'unchay taytanchisman añayta qusunchis llapa ima quwasqanchismanta, payqa siempre quwanchis punin sapa p'unchay kawsayninchikpas paypaq quwasqanchis, huk milagro hina wayqiykuna panaykuna chaymanta añay nisunchis, chayrayku liyisunchis, ñawinchasunchis Evangelio de Mateo capítulo 11 versículo 20 hasta 24, chaypi rimashawanchis kaynata, Jesusqa ashka milagrukunatan ruwarqan, ichaqa runakunan Diosman mana kutirikurqankuchu nispa. Ari wayqikuna kunan p'unchaykunapas manapascha riqsishanchischu, manapascha rikushanchischu Diospaq ruwasqanta nuqanchispaq ruwasqanta. Milagro hinan kunan p'unchaykuna kawsashanchis. Chaymanta añay nisunchis wayqikuna panaykuna kawsayninchikpas huk milagro hina paypaq quwasqanchis. Llapan ima kaqninchispas hasta Diospaq munakuyninqa kamasqawanmanta pacha chaymantata riki cruzpi wañuyun, yawarninta hich'arin nuqanchisrayku, hinaspa riki munakuypi chaychu mana nuqanchis nisunman gracias Señor nispa. Kunanpas riki kawsayninchis salugniyuq kashanchis, qhali qhali kashanchis, mijuyninchispas kayun, animalinchikkunapas kayun, chaqranchikkunapi llank'ayukunchis sumaqta riki wayqiykuna panaykuna, hinallataq riki familianchispipas wawanchiskuna llapan amigunchiskuna paykunamanta manachu gracias Señor nisunman, paypaq regalonmi, imataq nuqanchispaq kan, manan kanchu nuqanchispaqqa Señor llaqpunin, chaymi gracias Señor nisunchis. Kay sasachay tiempupin kashanchis wayqiykuna panaykuna, imaymana huchakunapin urmayunchis, coronavirus tiempupin kashanchis, pero Dioswan purisunchis. Sichus huchayuq kashanki kutirikuy taytanchisman riqsirikuy, gracias Señor kay vida kawsay quwasqaykimanta, gracias nispa, hinaspa pampachaykuy huchaymantapas nispa, chayta ruwasunchis kunan p'unchay wayqiykuna panaykuna, hinaspa nisunchis añanchaykin taytay llapa hayk'a quwasqaykimanta, Diosninchis aminchasunki wayqiykuna panaykuna, huk kutin kamaña nuqawanqa.